Donald Trump yaraye yakiriye abahagariye ibigo by'ikoranabuhanga Washington DC mu biro bye muri White House. Ibi rero byafashwe nk'impinduramatwara y'ikoranabuhanga mu miyoborere ya Donald Trump cyane ndetse no kwimakaza ikoranabuhanga ku isi. Mu gihe isi yose iri mu rugamba rwo gucunga neza ingaruka n'amahirwe byatewe n'iterambere rya artificial intelligence AI, Trump yaraye yakiriye bamwe mu bantu bakomeye cyane n'abahirwe mu ikoranabuhanga barimo Mark Zuckerberg, umuyobozi w'ikigo cya Meta, barimo Tim Cook, umuyobozi w'ikigo cya Apple, barimo Sundar Pichai, umuyobozi wa Google, ndetse na Satya Nadella, umuyobozi wa Microsoft, ndetse na Bill Gates, co-founder wa Microsoft. Uyu muhuro rero ni umuhuro ukomeye wabereye muri White House mu biro bya Donald Trump. Ni umuhuro ufatwa nk'igikorwa cya politiki n'ubukungu gikomeye cyane kandi kigamije gufatanya mu gushakira ibisubizo ibibazo bijyanye n'iterambere ry'ikoranabuhanga n'imikoreshereze y'ubwenge buhimbano muri iyi si tugezemo yirukanka cyane kubera ikoranabuhanga rikataje. Impamvu rero y'uyu muhuro, Trump yashakaga kwerekana ubushake bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu gihora imbere mu bijyanye n'ikoranabuhanga, mu kuba ku isonga mu gukoresha ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano AI. Nanone indi mpamvu ni ugushakira ibisubizo ibyago bishobora guterwa n'ubu bwenge buhangano n'ikoranabuhanga ryabwo AI, nko kugabanya imirimo y'abantu, gukoresha nabi amakuru cyangwa icyuho cy'ubusumbane mu bukungu. Indi mpamvu ni ukureba uko abikorera n'ubuyobozi bwa leta bashobora gufatanya kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika itazasigara inyuma mu rugamba mpuzamahanga rwo kuyobora ikoranabuhanga, dore ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihanganye n'ibindi bihugu bikomeye birimo Ubushinwa imbere cyane ndetse n'Uburusiya. Gukorana rero n'abayobozi b'ibi bigo bikomeye ku isi ni ibintu bikomeye cyane, dore yuko bavuga ko n'ubundi technology Abashinwa bafite inyinshi bayikopera cyane mu bihugu by'uburengerazuba ari byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bw'ubutasi cyangwa se mu buryo bw'abenjeniyeri b'Ubushinwa cyangwa Abarusiya baba bari hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bakongeraho rero ubumenyi bw'ikoranabuhanga baba basanzwe bafite mu bihugu byabo, bityo rero Amerika ikikanga n'ubundi ugasanga bari kwirya isataburenge mu bintu bijyanye n'ikoranabuhanga. Uyu muhuro rero wa Donald Trump n'abaherwe bayobora ibigo bikomeye by'ikoranabuhanga hari byinshi baganiriyeho. Ni ibiganiro byamaze amasaha menshi kandi hakozwe isuzuma ku ngingo zikomeye. Bavuze ku mutekano wa AI, uburyo bwo gucunga neza no kugenzura ko AI idakoreshwa nabi mu byaha, mu ntambara cyangwa mu gucura amakuru y'ibinyoma, fake news na deep fakes, no gukwirakwiza ibintu bitari byo ku isi. Tusigaye tubona amavideo atandukanye y'aho umuyobozi runaka ashobora kuba avuga ari kuvuga ibintu runaka bidahwitse cyangwa gukoreshwa ibintu mu buryo bwa comedy. Abantu benshi bakaba bagira ngo nibyo, kandi mu by'ukuri ari abantu babikoze bakoresheje AI. Wareba ukabona ubikora koko ni wa wundi, ariko nanone atari we, ahubwo ari ibintu biri fake. Ibi rero babiganiriyeho. Nanone baganiriye ku mirimo n'ubukungu, uburyo AI yamaze gufata isi mu bikorwa bya tekinoloji, mu bikorwa bitandukanye, ndetse n'uburyo nanone ishobora gufasha muri kwa gufata isi ariko igafasha mu kongera umusaruro idakuraho imirimo y'abaturage. Ibi ntabwo bishatse kuvuga ko hari abantu batazabura imirimo. Hari abantu pe bazabura imirimo kubera AI, kubera ko AI iziye. Hari ibintu byinshi bisigaye bikorwa byakabaye bikorwa mu by'ukuri n'abakozi basanzwe b'abantu, ariko kuri iyi ngingo ni uburyo noneho
uretse AI kuba yakura bamwe mu kazi runaka, ariko nanone ikabonera akazi abantu benshi cyane basumba basezerewe, bityo ikaza nk'igisubizo. Ikaba wenda yakwica ikintu kimwe, ariko mu by'ukuri ikaba yarema nk'ibintu bitandukanye byinshi, ku buryo yaza nk'igisubizo aho kuba yaba ikibazo mu bijyanye n'isoko ry'umurimo. Nanone baganiriye ku kugabanya icyuho cya tekinike, gushakira uburyo abaturage cyane cyane abatuye Amerika bose bazabona amahirwe yo gukoresha AI, atari abakire gusa cyangwa bari mu mijyi minini kandi mu buryo bwagutse. Baganiye ku kwagura ubushakashatsi n'ishoramari, kureba uko leta n'abikorera bafatanya mu gukora ubushakashatsi ndetse no guteza imbere amasosiyete cyangwa amakampani akiri mato cyane, ariko nanone mu bijyanye na artificial intelligence. Wakwibaza uti ibi ngibi byose bisobanuye ese iki ku bukungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu gikomeye? Uyu muhuro ufite agaciro kanini ku bukungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyambere, uyu muhuro werekana ko Amerika ikomeje kuba ku isonga mu guhanga udushya, cyane cyane mu gihe ibindi bihugu nk'Ubushinwa byamaze gushora miliyari nyinshi mu bushakashatsi bwa AI ndetse no mu gisirikare, ndetse mu bukungu gusa no mu gisirikare twarabibonye ejo bundi ubwo Ubushinwa bwizihizaga imyaka 80 Ubuyapani buyamanitse nk'igihugu cyanzi cyangwa cyamaze imyaka myinshi cyane kitavugana n'Ubushinwa. Bagaragaje intwaro zikomeye cyane ndetse harimo izikoresha ubuhanga buhangano ubungubu bwa AI. Nanone bisobanuye gukomeza gukurura ishoramari mpuzamahanga, kuko iyo abayobozi bakomeye b'ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga nubwo bikomeye nka biriya bahuye na perezida, bigaragaza ko igihugu gifite politiki ihamye mu ikoranabuhanga, ko n'undi uwo ari we wese uri mu gihugu runaka ufite imishinga ijyanye n'ikoranabuhanga ijyanye na AI, akabona mu gihugu cye afite imbogamizi, ashobora kuza akaba yakora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi abantu bakora ibintu by'ikoranabuhanga nk'ibi ngibi ndetse n'ubwenge buhambaye, Amerika ibaha ikaze cyane, kuko no kubaha ubwenegihugu ni ibintu biba bitagoranye, kubera ko uwo muntu abaje gutanga umusanzu ku bukungu ndetse no ku buhangange bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nanone uyu muhuro usobanuye gushaka ibisubizo birambye ku byuho by'ubusumbane bishobora guterwa no gukoresha nabi AI, bityo ubukungu bukagumana ba nyirabwo cyangwa se bariya basa naho bakize. Ibi bikaba byatera ubusumbane cyane. Ibi rero nibyo nabyo baganiriyeho, kugira ngo hareke kubaho ubusumbane, ahubwo buri muntu uwo ari we wese mu bushobozi ubwo ari bwo bwose byibuze agire tool cyangwa igikoresho cya AI yaba azi gukoresha, kandi mu buryo bumubyarira umusaruro ndetse bakanabyarira igihugu umusaruro. Ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ibi nabyo bibaye applied mu bihugu byacu nko mu Rwanda, mu Burundi se, muri Kenya n'ibihugu dutuye no muri Afurika muri rusange, byaba ari ibintu byiza cyane. Noneho turebe uyu muhuro ku ruhando rw'isi. Kuba Amerika iri gushora imbaraga muri AI bituma isi yose ireba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umuyobozi w'impinduramatwara y'ikoranabuhanga kandi ridaheza rubanda. Ibindi bihugu nabyo bishobora gufata urugero muri gahunda yo gushyira AI mu mategeko n'imiyoborere, kandi bikaba byazatuma habaho amarushanwa akomeye mpuzamahanga mu gucunga neza ubushobozi bwa AI hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye nk'Ubushinwa bihanganye Uburusiya, Uburayi n'ibindi bihugu bikomeye, ndetse utibagishe n'ibi ngibi rwose byacu byo muri Afurika. Ni kenshi tujya twumva ama workshop atandukanye, training zitandukanye zo gukoresha amwe maturizi ya AI muri ibihugu byacu. Akenshi ugasanga yenda n'uwakaba afite ubushobozi ntabwo ayitabiriye, kandi ari imwe mu nzira zakabaye zidufasha cyane cyane urubyiruko kuba ukuri twakwihangira imirimo. Kuri Donald Trump ubwe rero nka perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu gikomeye, ku giti cye Trump yungutse byinshi muri uyu muhuro. Icyambere yungukiyemo rero ni ukwiyubakira ubushobozi bwa politiki n'ubukungu, kubera ko kubasha kwegereza bari abantu bakomeye ni bamwe mu baherwe isi ifite. Byerekanye ko Trump afite ubushobozi bwo guhuza abayobozi b'isi y'ubukungu bw'ikoranabuhanga, uretse n'ikoranabuhanga no muri sekiteri zitandukanye. Muri iyi sekiteri y'ikoranabuhanga, uretse abangaba yahuje, twabonye Trump nanone yakira inama y'abayobozi b'ibigo bifite aho bihuriye na cryptocurrency, ni amafaranga ya digitali. Nanone abahostinga bajyana ibiganiro, byatumye ashyiraho asinya amateka atandukanye, ndetse nyuma yaho nabwo hatangijwe uyu mushinga wa Genius Act mu nteko nshingamategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Congress yaho. Rero n'uyu muhuro w'abagabo iyo bamaze kwemeranya ku ngingo zimwe runaka na perezida w'igihugu, kandi ni abantu bafite amafaranga, bafite na influence cyane haba mu nzego bwite za leta, bituma rero n'imishinga itandukanye ishingiye kuri iryo koranabuhanga yihuta kuba yahita itorwa mu nteko. Ikaba rero ari achievement ikomeye ya Perezida Donald Trump, ndetse nanone ikaba achievement ikomeye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abaturage bayo, ndetse no kwereka isi ko hari ahantu mu by'ukuri barimo kwirengagiza kandi hakabaye, cyangwa se badashyiramo imbaraga, hakabaye hagira uruhare mu bukungu bw'isi. Nanone ibi biratuma Donald Trump yongera ijambo, cyangwa se yongera nk'igihagararo ndetse n'igitinyiro n'ububasha mu ruhando mpuzamahanga. Trump yashyize Amerika ku isonga mu bintu bijyanye n'ikoranabuhanga, n'ibintu bijyanye na cryptocurrency, ndetse no muri biganiro bya AI. Bikaba bigaragaza ko Trump ayoboye abandi bakuru b'ibihugu mu bintu bijyanye n'ikoranabuhanga. Ntitubizi niba n'ibindi bihugu bibigira, n'abandi baperezida bakomeye nka Xi Jinping na Vladimir Putin, yenda bo bakabikora mu ibanga, dore ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibintu byazo byose biri hanze. Ariko iyi ni intambwe ikomeye ya Trump, kandi wareba naho Trump amaze kujya mu bintu bya cryptocurrency nk'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukabona ko ari igihugu kiyoboye cyane kuri iyi manda ya Donald Trump. Nanone Trump aba yishakiye abafatanyabikorwa bakomeye. Abashoramari rero b'ibigo bafite amafaranga, bafite ijambo rikomeye, bashobora no kumushyigikira mu mishinga ya politiki iyo ari yo yose ijyanye na tekinolojiya. Trump nanone arimo kwerekana ishusho ikomeye nk'ishusho y'umuhuza. Trump arimo kwigaragaza nk'umuyobozi ushoboye guhuza leta n'abikorera, na private sector niko tubyita. Nubwo yasanzwe azwiho uburyo butandukanye bwo kuvuga ibintu bitandukanye, ibintu by'abamunenga n'abanenga politiki, ariko nanone kugerageza guhuza abantu bakomeye cyane mu bintu by'ikoranabuhanga ni umusaruro ukomeye, ndetse ni inkingi ikomeye. Ni ukwigaragaza nk'umuntu ushoboye guhuza rubanda ndetse n'isi igezweho y'ikoranabuhanga. Gukoresha AI rero nk'intwaro ya politiki biri mu ntego za Trump. Trump rero arimo kwigaragaza nk'uwafashije mu gutangiza impinduramatwara y'ubukungu n'ikoranabuhanga, kandi ibi n'igihe yasoreza manda akazabivuga
akazabibwira isi rwose, ntabwo isi izahakana. Ikindi rero gishobora kumufasha cyane ni rubanda rusanzwe, kubereka ko yasi mu kuri leta isa naho itabonaga y'ikoranabuhanga kandi byara umusaruro, arimo arabafasha kwigiramo ndetse no kwibyaza umusaruro. Ibi rero bikaba umusingi ukomeye n'imbaraga mu gukomeza politiki ye ndetse no kubaka ubuhangange nk'umwe mu baperezida ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika wagiriye iki gihugu akamaro mu gihe ubukungu butari bwifashe neza, dore ko Amerika ifite triliyoni 38 z'imyenda ibereyemo ibindi bihugu birimo Ubushinwa. Uyu muhuro rero dusoza ikiganiro wa Trump n'abakuru b'amakampani n'amasosiyete akomeye mu ikoranabuhanga ntabwo ari igikorwa gisanzwe, ahubwo ni ikimenyetso cy'uko Amerika iri kwinjira mu ntambara y'ubukungu n'ikoranabuhanga ikomeye ku rwego rw'isi, aho AI igiye kuba ishingiro ry'ubuyobozi, ubukungu n'imibereho y'abaturage, kuko ihanga akazi ndetse kishyura neza. Kuri Trump rero uyu muhuro ni intwaro yo kwiyubakira icyizere nk'umuyobozi ushobora kuyobora Amerika mu bihe by'impinduramatwara y'ikoranabuhanga, naho ku isi yose bikaba ikimenyetso cy'uko AI ari rwo rugamba rushya rw'ubutware mpuzamahanga muri iki kiragano cya tekinolojiya.